روج باش تماشافان روج آوا تیوی ایروج 25 سال دسر کمپلویا ناونتویا لجی ریبر عبدالله اوجالان را درباست به بریا 25 سالان چل دولت کمپلوگر بسرکشیا امریکا و اسرائیل به هفکاریا روسیا و ایتالیا و دناف ده گلک دولت دن کمپلویک ناف نتوی جبو سینوردار کرنا فکر ریبر عبدالله اوجالان و قرکرن و تنکرنا دوزا گل کرد دان دست فکرنو ده آرمان جاوی کمپلوی در ریبر عبدالله اوجالان دیل هاته گرتن جوی دمیوه ریبر عبدالله اوجالان لگرتیگه امرالیه تی را گرتن و دبن تجریده که گرانده یه شخوا حیا سالا 10,009 ریبر عبدالله اوجالان بتناخوه ده زندانا گرفا امرالیه دبو باشه تجرید لسرهاتیا فرس کرن و تو آگاهی جریبر عبدالله اوجالان نایه گرتن تکلیا هری داوی بریبر آپوره ده سالا 2021 دبو ده آدار ده تایبت هری داوی تکلی به تلفون پیرهاته کرن جوه دمه و حتی نها به حجتا هبونا جزاین دیسپلینه تو آگاهی جریبر عبدالله اوجالان نایه گرتن ایروژی 25 سال وگرا وی کمپلویه لسرانسری هرما باکرو روشلات سوریه تایبت به میلیونان خلک هرم القادان و بانگ آزادیا ریبر آپوت کن لهر هرم چالاکی تیل دار خستن لهرم رزگار کری رقا طبقه و دیرا زوری مشا دریج دست بکریه جدهو دست بکریه ایروژی لسی هرمین کانتونا جزیره تایبت دیرک حسک قامشلو مشن گرسیی و ناوندی تیل دار خستن شخوال سرانسری هرم جی چالاکین جدا تیل دار خستن شخواد چارچوویا پینگافا جیهانی یا جریبر عبدالله اوجالان را آزادی جپرسگری که کردره چار سریا سیاسی لسرانسری جیهانی گو اف پینگاف جیهانیه ده جوتمه هاتیه دست بکرن لسرانسری جیهانی ده چارچوویا وی پینگاوی ده روزانه چالاکی تین لدار خستن و بانگ آزادی ریبر آپوت کن شخوا مجبیر نکن گو گرتین سیاسی ینج دوزا پککی و پاشکی ده 27 مجداری ده ده سال وگر آدم مزراندنا پککی ده دست به گرفا برچیبونه یادور وگر کربون و بریاره ایروش 15 سباته سال وگر کمپلوی چالاکی آوان لگرتیگهن باکور کردستان و ترکیه بداوی ببن جبو ام زیده تر وی کمپلوی آرمان جنوی گلو تجرید انجی کمپلو ده چه قناقی ده کامپانیا جهانی ده چه آسته ده بری و ده چه ام به هفدیتنا که تایبت الپیش بری وانا ده هفدیتنا آمده دمیوانه مهنه یک جه شیراز همو انداما کوردیناسیونا کنگراستار بمرا الاستیدیو حاضره بریز شیراز بخیر هاتی سلام بسرچم هر وها بریا سکایب خبات شاکر اندام مجلس پیاده یا اوروپا بریا سکایب ده بشداری برنامه یا مبه بریز خبات دماتجی باش به سپاس و افدر فدامه و منتفلیوی برنامه بون دم باش لابوریس بله ام برنامه خوش گل بریز شیراز حمو دست بکن بریز شیراز جاره کدن هون بخیر هاتن گر ام بحثا کمبلویان افنتوی بکن گوچل دولتان بهفره هوناندنو لدجی ریبر عبدالله اوجالان ام بیجن پیک آنینو حتی نها ریبر آپو گرتیه آرمان جاوی کمپلویه چبو برجواندین وان هر چل دولتان جوی کمپلویه چیه؟ دسری داشخوا ام وکایر و 15 شباطی ده 2024 ام و کامپلوا ناف دولتی یا کود دربر ریبر آپو ده هاتیه چیکرون در خستن ام شرمزار دکن شخوا هگر کو ام بخوازن بحثا کمپلوی بکن امی دروشا هیدا یا کو هریم متیدا جیان دکی رجلاتا ناوین بتایبت تشتكو ليدا تقومن قريزا قوتيدا هي شرو بفچونن يگو چيدبن برجواندين دولتان يكو دخازن جاركي دن دهرمي دا نو بكن و فورميلكي بدن سيستماكو او رجلاتا نافين دخازن لسر بدن مشاندن لكي فان تشتان حميان هفقرتنن يگو دولتان دهندر رجلاتا نافين دا برجواندين هري سركه واساسي هلبته استراتيجيه وان يكو جلانجي باراده بيلن يعني جلي رجلاتا نافين امبيشن دبيكو جلكي دكولتيه داشيان بك تجيري نبي خدي اراده
gelekî dibe ku perçebûnekê bi jiyan kirin siyaseta ku dibêjin gerek tu wan belav bike tu perçe bike heyanî tu berferehiya xwe serweriya xwe di herêmê da bide ava kirin ev îdeolojiya wan û stratêjiya wanê esasî di herêmê da heye bilî ku tiştên weke nexweşî di hindir civakê da ku çawa beramberî hev êdî şer bikin jî û hev di neqebûl kirin yanî bi gelek rêbazên perçebînî li ser van herêman xwastin vê aliyê da bidin meşandin ku însanekî û kesayetekî neazad bê her tim kuletiye jî di hindir xwe da jiyan bike û çi ew li ser çanda yanî çenta kapitalizmê ya dewletneta wan êdî ew çi rengî bixwazin li ser wan vê gelî perwerde dikin jî bi hemû rêbazên xwe jî bi şerên taybet jî dibin bi qirkirina yek û niha em gelekî em têra derbas dibin û bi taybet ez ê bêjim di serî da jî gelê Kurd tên hedef girtin yanî çawa di dîrûkê da xwastin em bên carekî qirkirina Ermeniyan û Suryanîyan ji erdên wanî resen êdî ew koç kirin jî carekî din van pîlanan li ser gelê Kurd jî didin meşandin û bi taybet jî ez ê bêjim Kurdistan bi taybet yek û em dibên dilê rûjhilata navî ne yek û gelê Mezopotamya û Anadolyayê têda jiyan kirin û bi hevra çandekî resendan avakirin û şaristaniyekî berfere êdî cîhan tevahî têr kir buwa şaristaniyê lawma jî van her du çandan bi taybet hedef digirin jî dixwazin carekî din perçe kirin carekî din qutkirinê ji hev re carekî din dijmantiyekê li beramberî hev rûxmî em dizanin êdî di cewhera xwe da tiştekî wisa nînê gûrî nirxên ku ew li ser xwe afirandin ji ber vê jî bi hemû zextên xwe li ser herêmê didin meşandin êdî weke rêbazên berê êdî çawa bixwazin bi hedefgirtina serokên şoreşa êdî dawiyê li berxwedaniyê bînin berxwedaniya gel li beramberî van sîsteman carekî din di şexsê rêber apû da xwastin vê tiştî bidin meşandin di girtina wî da û di girtina wî bi komployekî navdewletî da bi rastî jî qirêjiya ku em bêjin nêzîkbûna wan ji kesayeta rêber apû re ji doza ku ew rêber apû pêban dike û bûna wê kar û xebat tê kirin heger ku tu bixwazibê ew dixwazin çawa bibe yanî kesayetenekî ku derkevin jî hem Kurd dibin û hem jî pêşeng dibin dibe kesayetên hîlawaz bin dibe ku bêrol bin gûrî bercewendiyên wan yanî tenê tabiዕ bin jî dema ku tu bibe xwe ev ji bûna wan pirzgirêk e me jî di saya felsefa rêber apû da ev tişt nas kir jî û rêber apû jî kesayetekî azad afirand kesayetekî ku ê xwe be hem civak jî û bi taybet jî di nav da heger got em behsê bikin mijara jinê jî tiştekî sereke ye ji ber em dibêjin hevgirtina civakê wê diriya rizgariya jin da bê diriya azadiya jin da bê ev tişt jî da diyar kirin ji ber vê jî dijmantiyekî pir mezin ji bûna rêber apû ji bo got ew projeyên xwe di herêmê da em bên bidin meşandin di rojhilata navîn proja rojhilata navîniya mezin ji bo wan kî astenge felsefa rêber abû astengiyekî ji bo wan çê dike jî ji ber vê jî ev komplo bi rastî jî li beramberî xetekî nû di hindir rojhilata navîn da derket xetekî demokrasiyê rojhilata navîn bi xwe feqîrtiyekê di milî demokrasiyê da jiyan dike em vê rastiyekê dibînin jî lê muqewîmatê ku bi hev re yanî jiyaneke azad û aştiyane û wekhevî û edalet ku têda hebe gelekî li cem gelê herêmê hene ama kî nahêlê ev tişt çê bibe jî ev hêzên hegemonîk hêzên komploger yê ku kesayeta hem rêber apû hem îrada gelê azadî xwaz di herêmê da digirê dest jî piştî van rewşên ê ku bi rastî jî gel jiyan dike û berdewamkirina komployê yanî di seranserî 25 salan da berdewam e û heta kêliyê ku niha got em têda jî berdewam e eger ku em bêjin êrîşên dewleta Tirkiye bi taybet li ser herêm û Bakur û Rojhilatê Sûriye çê dibe çima ji ber li vê derê
روحکی آزادی هات افراندن، آزادی کی لبرانبری کولتیه درکت، دموکراسی کی لبرانبری نحقیه درکت، ام بیژن وکهویک درکت، اراده کی کوهات آوا کرن لفدری اراده کی آزاد، جنج کولتیه جهندر خوشی درکت، و دمیجی اف بری خوددن با کروجلاتی سوریه، جیانا هف بش یکو پیکاتین هرمی به هف راجیان دکن، او تشتکی وسانا خوازن شخواجی مدرس بکی دادا دیار کرن کو پرچبونین کو او دو خوازن هر تم پرچبون چه ببی دما کو هزکی کو ارادا گل تمثیل دکد با کروجلاتی سوریه دا هبه او هلبته و دولتا ترکیه هر تم به ایریشانجی یعنی سرکفتن دولتا ترکیه یان عسکری ام بیژن نتی و تیا کو دولتا ترکیه بسرکتیه د قریزا کو او تی داجیان دکی دنا کوکین دهندر دولتا ترکیه دا یکو تیجیان کرن یعنی سرکفتنی لشکری او تجاری نتی و تیا سرکفتنی و هلوه شجی بوا رنگی و شوازی کو دولتا ترکیه خبره و دبی ایدی به هرتم به سرکفتنی در و کو هندرین بده بدن کرن افجی هلبته یعنی نای چه کرن ببورین بريس شیراز امی بری خبدن بريس خبات شاکر بری اسکای به اروپا لبندامه جاره کدن امی فگرن گلتا بريس خبات جاره کدن دما تخوش به ام بیجن چل دولتان کمپلو یک نافنتوی لدجیر بر عبدالله اوجالان مشان قالوا باندورا فكر وفلسفه يا ريبر ابو مودرنيتيا ديمقراطيك تايبت لسر برسغريكن روشلاتا نافين واواين چار سرگيو تايبت هر چار الين كردستان تايبت روج اواي كردستان چبو داكو اف كومبلو لدجي ريبر عبدالله اوجالان هاتا كرن قالوا دولتين كومبلو غير چه زخت لوان هات بفكر وفلسفه يا ريبر عبدالله اوجالان رئيس السلام جبوتا وجبو ميفاناتا وجبو حميد تماشوان روجافا تيفي دسريدا 25 ساليه كومبلوي بالنفرت شرمزار دكن او روجين ازاد جبونا قلمه وجبو ريبري قلي كرد هيفي دكن نهابه گومان كومبلو جد سبيكا آوا کرنا پارتیا کرکری کردستان و حتی نهاجی دوام دکی. لسر فکر آزاد، لسر پروژین کو گلان آزاد دکی، گلان نیزی کی هف دکی، هر تمی اف زخت و پیک آنین لدیجی گلان هبون. بگو من ریبر آپو ریبر کی نوک حمی ریبرین کو برد روجلاتا نبین دیجید نف کرده ده به تایبتی هم بیجن جدابون چبو ریبر آپو چب قرآنی ریبر آپو خودی پروژه بو خودی پروژه که کو کاری به گل روجلاتا نبین حمیه لدوره کم بکی آزادی آوا بکی کسایت آزاد ین نگریدایی ين نا تابع بعربي بيجن آواكر وكيدن ريخستنا كاكو دكاريبو لحل بر حميل لهين روجلاتا نابين خو بقريو وقابن جرينج بابي جيبونا آزادية آليدن ريخستن بونا كاكو دنابا قلاندا هدي دهاتا آواكرن حميمة ترسينا لسر سيستما ليبراليزمي ولسر سيستما كود هرمي ده هاتا مشاندن نتوا پرستيا كود هرمي ده ددان بيش ريبر ابو بخاراني ريبر ابو او نتوا پرستيا خاف شرمزار كر اجبركو مديت چبخار آنيوان هم لإسرائيل هم لسوريا هم لعراق هم جي لتركيا ولإيران جي چبخار آني جبلي فلاكته جبلي تكشونه جبلي جهف دوربونه تشتكي دبخار نانين قل لواس كرن آزادي جدست برن اكونوميا هرمه بالتمامي تيك برن افراندنا هرمه ده سينور جردانين يعني تلي بنر
دنابا روجلاتا نابين دا حتى جوان هات كسايتن كو قاربن بالميناك كيم دكن يعني تاني كسايتن استهلاك يعني كسايتن كو بكيري تشتكي ني ارماج دكن جبر بي ريبر ابو او كسايتن كو قاربن سودي بدن جواكي قاربن سودن جواتي جي بباريزن او كسايتن شورشگر كسايتن زانا كسايتن كو كو حمي اليادن پسپورن ازادينا پسپورن پاراستنا ازادينا اباكر اب بيگومان دبي استنگی لپیشیا پروژه کو او دخوازن روجلاتا نابیندا پیک بینن یانجی او قولنجین کو سیستما نتوی دجیان دجی کتنا سوویتی و وردیان جی بری کتنا سوویتی همه دبون هزک و لهمبری و پروژه پیکات بگومان گلک دولت کو جار نجی بحثا ما فين مروفا ذكرن بحثا آزادية ذكرن بحثا قلان ذكرن وسودين قلا ذكرن دبي بروجي دبي كومبلو دجي قرتن حتى قال لك هنا كجمان خواك دوستي قال لك كرد بيتن وحتى بقرك يجي ناريا دولتها تركيا سيستم تركيا ذكرن ليه قابكو بو برزگریکا ریبر آپو یانجی مسئله گلی کرد وچاقه حمی به هبرت بن یک وکا ریبر آپو جید بیجه یعنی چارمیخا آلیک امریکا آلیک اسرائیل آلیک يونانا وآلية دنجي لنيروبي يعني الجهة كلها هاتا قرتن لور بكارانين اب حمي تيوي واتيكو ريبر ابو ببروجي اخوا بسكن اخوا بريخصن بونا كودنا با قلدا ابا ذكر مترسيك بو بونا بي مترسيه بدن آلية كي وكاربن بروجي اخوا براحتي بيك بينن دست بفكرن يعني روجين بري كومبلوجي ام زانين نه 15 يعني روجا 15 سبات راس هات قرتن لي نه جوت مه في ليبي كومبلوي دست بكر اگر مور نوار روجا ببینن کو پارتیا کارگری کردستان و بتایبتی ریبر اپو اگربست اعلان کردن يعني يجبونا اشتي يجبونا لهفكرنا قالان فرصتك مزنا باكربون او جارا سيمين بوكو تك طرف يعني باليه كده تجاليه كتنبه الشر هاتبو راوستاندن پیشیا چارەسەری هاتبو فکرینه لی ین کو نت خواستن ین کو لدجی آشتیه بون ین کو لدجی حتی لدجی ترکیه بون مرود کاری بیجه يعني به ترکیه هین بهتر لواز بو ترکیه هین بهتر بر به پتاخ بشو اگر ویشاغه به ریبر آپور رونشنا و اكبرز جريب چاره سر بكرنا بلكي نابا مهكده بهاتا چاره سر كرين بله باشا بريس خبات تببورينا امي جارك دند نافا برنامج خود وگرن گلتا لنهال سرانسري هرمي چالاكي ومشن گرسي تنل دار خستن جبو ام اتموسفيرا وان مشان هل وستن خلقي هرمي چنا راضيبون هل وستي وان بتشرنگينا ام ناس بكن پیام نيري ما سركفت حسين جنافا باجاري خامشلو بشداري في برنامج دبا سركفت دما تباش به شخوا الكانتونا جزيرة تايبت ديل سي باجاران حسك قمش لو ديركيز باور منها مش دس بيتكن تايبت نهات النافا باجاري قامش لويه اتموسفيرا مشي بتشرنكه قالوا مشي دس فكريو هل وسطا خلكن هريمي د فيروجي دتشيا بله نویندن باش سلاورز بریان ها به 25 سالان زیادتری 41 ولات جهان ریبر آپو به کمپلی که اندابلتوی دیل کردن باوی که به بخت رادستی دولت ترکیه دا گرکر کردن جدما کلی دسته که این به حسن دیل کردن ریبر آپو رادست کردن اویاش به دولت ترکیه دا گرکر گل کرد و آزادی خواز جهان 25 سالن بین آبر لقادانن هر دم و پیام تکلیز کن
دبیجن هون نکارن روژا مداری بکن ای روژه لسرانسری هریما باکور و روژلات سوریه به تایبتی که پرگال ریوبریا خاصرده پارادیگما نتوا دموکراتیک یا ریبر آپو سرواره ای رو لسرانسری هریما باکور و روژلات سوریه کرد عرب ترکمن ارمن سریار به همو پیکاتن و باش بو آزادی فیزیکی ریبر آپوش بو شرمزار کنا 25 سال وگیر کمپلیا نابنتوی لقادان امجینها لباجار قامشلونه لگل چرخره عثمان صبرینا پیکاتن باجار قامشلو تربسپی تلحمیز نافچه عموده آن هدوان کلیان دا با آوای که گرسایی برای خوددن چرخره عثمان صبری دا که دست بخواه پیشاندانه که گرسایی بکن لفه داره همو پیکاتین باکور و رجلات سوریه جبو آزادی فیزیکی یاری بر اپو لسر پیانن وان آلاین سروقاتی هلدانه دروش من که دبیجن هون نکارن روژا مداری بکن امی به برخوادانی و تیکوشین اخواه آزادی فیزیکی یاری بر اپو مسئولیت بکن و پلان نیزن کپلوگر تیک بن هر سا گل لفه داره و هیده گل بر به چرخره عثمان صبری و دمشه دا که ساعت 11 هندال لفه داره مشا گرسایی دستی بکن و حتی لیستیگه ها دانزه آداره دا گواره میتین که از زیادتر ماه بدن بشتارین و خواهیشاندان گرسایی دیگر گرم کردم که بین در کامیره خون وقت دایی که جبو آزادی فیزیکی ریبر آپو جبو هزین کمپلوگر یعنی که شخص سروقاتی مدد خازن وینا مته که خازن نقر بکن وقت دایی جبونا پیکانین آزادی فیزیکی ریبر آپو شخبه گمان افسال دور و درج نمتکوشونه که به هم بعد مشینه جیرو شموال لهنبری کمپلوی لهنبری تجرید لهنبری ایریش داگر کریه هونه تکوشین و هلوسه که چا بمشین شخص سپاسیا قناة وقت کم هندنگ مدگینی گندو باشاره و سلاوی گرم جي دواره عثمان صبري لسروك سروكا بوهيه شخوا ايرو مشا مجي جبو بازدي سباتي چه انساني و دستي ودوي قبلا سروك دهبه من علاتو شرمزار دكن و سلاوي مني گرم ايگو كتن گراوا برچيبوني سلاوي مني گرب جزابي و متينا و آواشين جهوالي مني هزا عسكري رگو ايرو لبر خوددن و امجي پشگريه بدن و دست بدستگاو كامي پشگريه وابكن و از اردوغان و ایگو پشگریا بیدی که اف سروکی ما کرن حبس و زندانات اف قبلا هانی سرچه کرن اجاردی و شرمزات کمون على دکم بوی عمری خوانی مزن امی تم لقادابن امی لکولانا بن امی وی سروکی خو آزاد بکن چما می آزاد بکن ام شاگرت سروک آپونه چقا شورشه لدنیای چی بون مز چی ریوبره وان گرتن ساکنین ام فیر بونه بپرورده سروک آپو بفلسفاوی بسیاست تاوینی عظیم قحمنا تو کرنا فقد حماس كر ام قد ويجبير ناكن وسلاف وست سلاف جزابي متينا افان شيري وايروش خما شامجي جبو بازي سباتي روجا رش بساري اردوغان دار ويهرجي برا نب كردي بري ما بنره برا بكردين هال ما بنره جبرقم شاقرتي سروك ابوني امي سروك ازاد بكن وازاد جي ببي بزانب چماي ازاد ببي برا سينغ بسينغ بيما برا سينغ بسينغ بي يا بجي ويا بجي زوراي ببي وكتيه وبرجي كتيه جتنغاي و لآوه دخه لكهرباء دخه لجي غازي دخه امي برچيبن امي بيابن امي بي كهرباء امي شخورت فكاتشيكن وامي لبرخوا بدن جبرقم بسروك ابو فيربونه وبيجي سروك ابو وبيبي جيانابي وافيا بجي وتسينغاي بسكن برا سينغ بسينغ بيما نبتنغو توبا بيما بتنغو توبي بچوچك حواله مزورا طياري بينات بنينات دخن دين بو يانات بي ويف چلو چيبونه وامي زوراي ببن وام شاگرتي وينه وبراج خورنكي اسطنبول وحطان سيبيني وجعان قرا وحطان سيبيني اميلي بكن جحيم اميلي بكن اجر ومسروك اخو ازاد بكن بفي عمري ما صنعت سينغايد بسكن امي ما في اخو وحقي اخو قيم زلش فدادا كتن امي في اخيني امي في جيني امي في وارين ام كردن ام كردتي اخو جبير ناكن بخنا فروشن ابي خو سبارتني خو فروتنا ام كولتي ناكن وام خناكن كولا مساري نتواندي ام ناتوين بسروك جيانا بسروك جان بجي سروك ابو جالك سفاس زياده هربي من دنگ هست هل دنيبن بل نوفين افجي اف هلوسه دايك كرده جوه دره ج چرخره عثمان صبری جه کونها بده هزاران پیکاتین باجار قامشلو ده همان دمیدان نافچه عام و تربسپی تلحانیسه تواهی پیکاتین و کرد و عربین و این کلوه داره کمبونه آنها هیدی گل هرمه
گل باجار قامشلو و نافچین دیتر ایدی پیل به پیل بر بچرخره عثمان صبری و دهرکن آن حال و داره ده خوا پیشاندانه که گرسی وارد دست پیدرن اف خوا پیشاندان ده حتی لیستگاه دانزه آدار لور و گوارمیتینگه به گمان و درجی ده آخافتن و گوتارن جدا بین پیشش کرن هر وسده تکیزی به گمان سرویه که جواره کرن که حتی پیکانین آزادی فیزیکی ریبر آپو او هر دناوا تیکوشین و برخوادان دابن اول باجار قامشلو به گمان وکی دنجی لسرانسری هرم باکور و رجلات سوریه لسرانسری کردستان جباکور کردستان تا باشو تا بروجلات و تا تمام ولات جهانه ایرو آزادی خواز جهانه گل کردو پیک هاته دن یعنی که خب بیردوزی ریبر آپو پرورده کرنه جبونا شرمزار کرنه کمپله و جبونا پیک آنین آزادی فیزیکی ریبر آپو لهر دره لقادانن پیام گل هلوستا جلشي او كو حتى ازاديه فيزيكيه ريبر ابو او هر البرخه بدن بله گلک سپاس هفکار ما سرکفت حسین جناوا باجاری قامشلو تو بشداری و برنامه طایبت بو گلک سپاس جبو میواناگو به تر بشدار بو امیجاره کدن و گرن استودیو گل میوانا خو شیراز همو بريس شیراز ما هلوستا خلک هریمه طایبت جنین هریمه جنین قامشلو ناسکر مدید و جنی چاواد گوت ل دهر شورش گورابونه چاوا سروک دهات گرتن او شورش دهات ومراندن و شورش بردوام نتکرن ل به ام شاگرتین ریبر آپونو ام لسر فکر و فلسفاوی رابونه و اوی حیا داویه البرخو بدنو دوزا گل خو بکن دوزا که جهانی داگو مافی خوبستینن گلو باندورا ریبر عبدالله اوجلان لسر وان جنان چبو داگو هیزک او قاس لباجنین هریمه درتکفه براستيجي ام بهالوسن فان جنان فان دايكان ام سر بلندن اف هيزا خواج فلسفاكو هاتيه چاندن جبركو راستيا جنان ريبر ابو بفلسفه خوادا ديار كرن اف فلسفه رزگاريا جن يكو دياري حمو جنان كر د صلا 1928 دا جنان خاديت جنان هيزا هندري خاديتن دصايا في فلسفه دا و او كلاتيا هندر واندا او جي يعني تنكرن وسري هلدان كوتو اخبي افتشتكي بربوتا يجي سركفتن البري معنوي مقزنج كرن شورش جنیکو دروج آوادا هات افراندن براستیجی الهام کی پرمزن دا همو جنان و دا دایی کن ما به وی میناکان هشتن کو اف دایی که براستیجی خودی لدوزا خود درکفن هم دوزا آزادی جنجی و هم دوزا جواکا کی آزاد گو چاوشیان بکی هلوستی وان هم کلانانده هم دمالبتن خودم هم پروردگار نظرو کن خواز سرحی ولات پاریزیه و هم جی تفلیبونا رفین پارستنه ببن گو چاوا نرخین وی ولاتی گو بدن پارستن و هم جی به هفگرتنا یکو دکرن ده همو آلیان دا جی براستی جی جنان گلکی هلوز دا و دنگ ودانه که جی ده جیهان تواهی دا و مدید جی ایدی او فلسفه رزگاریا جن ایدی تمارن خوابردان دناوا جواک تواهی دا و ایدی ملت بخواب خبری واده بی چما ما قلت مراستيا وخاديت چما سروك هاته قرتن وفيزيكي هاته قرتن اما جبو ما كسيتكي ازاده وتيكليا قل وتيكليا جنان بريبر ابورا بفلسفه ريبر ابورا افتش دا ديار كرنجي وتجاري قرتنا ريبر ابو ونبي بندكي كل همبر بيشكتن ويدي قل فيري طعم ازاديه جيبي و گل فری کو چاوا کار به خوب هز جی بکی ادی اف گل نما گو سری بتوینی جی و دما کو تاین کامپلوی ادی بزلالی پیشوان هات دیار کرن و ادی ناسبونک جوا کامپلوی را هات کرن او بخوا سرکفتن کل برانبری دجمنجی و ده همون هم بیجن همجی وکه تفگرین جن براستيجي كامبانيا جبو ازاديه ريبر ابو فيزيكي بهلوستن وبچالكين برمزنجي تفليبونجي افكام تابحثا في كامبانيا كر اف كامبانيا نهاد تشو استيده بردوام بكو تفليبونها شنان دنافا في كامبانيا ده لسر استا جهاني تشيا
وکه کوردیناسیونا کنگراستار د چارچوبه وی کمپانی ده تکلین و برخصنین جنان این جهانی رهنه. يعني هجر ام بيجن د 1990 دما غوريبر ابو تيغرتن بلكي وي جاريجي جواكا كرد بتايبت جبوريبر ابو وهن كسايات ازادي خواز جي هبين يعني جبوي تشالكي وجبوي مشهاتن درخستن جبوي تشالكي هاتن كرن اما هجر ايرو از د كامبانيا 2023 يكو هاتيه اعلان كرن جو از بنرم دي جیهانک حمیل لسر پیایه کسین آزادی خواست حمیل لسر پیانش بوره بر آپو اجبر نتنه کو گلکی کو تنه بندست جیان دکی اوی ملت خلاص بکی یعنی دما کو توالات کی دا تجیان بکی ایدی و سیستما تهبه و حکومتا تهبه لأما تو بندست جیان دکی دما کو ارادات تنبه تو بندسته دما کو برجواندیا گل نل پیش به تو بندسته دما کو به تایبت از بیجم خطا جن تنبه يعني ازاديه جن تنبه او جل او كسايات بندسته لو ما جي باوريه ك بفلسفه ربر ابو هاتا تشيكن جبر فيجي حمو لسربيان وام دبينجي مشين كوتين لدار خصن تشالكيني كول لسر اسا جهاني تكرن لسر اسا رجلاتا نافين تكرن الهرم جو ايجو تكرن افهمي د تشارچوفايا و كامبانيا گوته مشاندنجي يعني ام بيجن ام هجر كو وك تفجرك جن وك تفجرك وكر خصنا كونغرس ترجي براستيجي قالك خباط ماد آلية هم ذاتش خو دهندر دا سركاية بري خصن كرنو پرورده كرنو گشتنا همو جنانجي هم جي لسر استا هرمي يكو ما كونغرا لدار خصم تفي وان يعني ام تيدا بجدار بون هم جي خباط جهاني جي يكو بهفديتن وببرلمانترن را وبتفجرن جنرا يكو ما تشيكرنجي هم جي دمل شاندين يكو سردانا روجافا دكن يكو سردانا هرما باكو روجلاتي سوريا دكن يكو بري خواد دن نافندا كونغرستار ادي تشاوا دكاري افشورا شاجن تير بكي بريخستن كرن بپرورده كرن وجن لسر بيابي وجن كارب البرخوابه دي لبرانبري شرين تايبت لبرانبرين اريشن كوتي كرن تشاوا جو كاربي واجوا كي كوم بكي دف جهري من خو برنادي ام دزانن رولكي سركه دملي جندا افتشتهيه جبر فيجي بحمو يعني خبات وبلند كرنا اسطا تكوشيني وبرخدانا كزندي براستيجي جن افتشدا ديار كرن بله باشه اما برای خوابدن جارک کدن اوروپا میوانی ما خبات شاکر برای سکایبی جارک کدن دمات باش ببرز خبات گر ام بحثا بین گاواج عبدالله اوجالان را آزادی جبرسگریکا کردر چار سریا سیاسی کو بویا بین گاوک جهانی و حتی روژا ایروش درباره ویده چالاکی تین لدار خستن دهندر وی بین گاوی دجی یک جی چالاکین وی بین گاوی چالاکیا گرتین سیاسی یعنی جدوزا پککی و پاشکی گل گردی که هن باکور کردستان و ترکیه دی 27 مجدارا سالا درباس بویی دانه دست بکرن که بریاره ایروش بداوی به شخواد هندروی چالاکیا گرتیان ده او چالاکی 8 روزی دوام کش 27 مجداره حتی ایرو گو بریاره بداوی به زخت پولیسان لزندان باکور کردستان و ترکیه لسروان گرتیان هبون جار جارنان او نچار دکرن گو خوارنه لگرتین دنجی بلاف بکن دا گو بیوین بمینن لحنبر ویجی ام بیجن چالاکین نوبت عدالت خزمینوان گرتیان لسرانسری باکور کردستان لگلک باجاران چالاکین نوبت عدالتش بو پشتگیریا چالاکیا گرتیان دست بکن ام بیجن هون وی چالاکی چاواد نرخینن گو 8 روشی دبن زخت و زورداریان ده بردوام کر بله يعني اف بنگابا کو جبو آزادی ربر اپ آزادی فیزیکی هاتی دست بکرن دوستن گل کرد و کرد جی دناف دو به همه هزا خو بردوام دکه هم لاوروپا و هم جی دنیای تبی بگومان گرتین زندانا هزا وانی اساسی اراده وانا به اراده خو به بدن خو او جی تبلیغ به کمپانیای بون کسایت کو دبن
حمی زوریان ده حمی چوساندنان ده حمی آستانگیا ده به وی شیوی لبر خو بدن و تبلی و پروژه ببن کو لسر وان بخوشی تجدیدک گران هیا ظلم و زورک گران هیا چوساندنک گلکی گران هیا به وی شیوی هشته روزی لبر خو بدن و حتی به ایرو بینن جهه ریز و سلاوینا جهه سپاسینا جهه پیشگیرینا بگومان ابن کسایت کو ریبر آپو آبا کری ابن کسایت آزاد بن همیشه تو مرجان ده ج آزادیا خو ناین خواری لدورا آزادیا خو دجبن ابن کسایت کو هیوی بوان تکرنی بريس خبات گر ام بحثا طيبت تجريدي بكن تجريدا قول دشي ريبر عبد الله اوجالان دقرتيقها امرالي داتي فرس كرن وك ام زانن كومبلو بخوا بن بيكرنا هم ياساين اوروبانا هم ميثاقانا توين يكبوي هم لهف كرنا جنيفينا چما چاوا اف دولتين كومبلوگر گوان بخوا زاگونين خدانين وك ام بيجن ياساين اوروبي بخوا اوروبا جي سركشيا كومبلو كريا چاوا وان دولتان خود كاريبون جوان زاگونان بشونو تجريدك او قاس گران گوگرتيك او قاس سال نكار بنه هفديتنين باريزران ربكه بمالباتي ربكه نتكليب كسي دردوري ربكه نتو كسي دبمينه چاوا كاريبون خوش في زاگونين بشون نها بگومان زیب هات مسر ویجی جبرکو تجدید لسر ریبر آپو نه تجدید کجریزیه دنیای دمیناکن وکوی پیدا نبونا یعنی حتی نيلسون مانديلا كو هاو قصال ده حبسه دما دبن في تجريدا جراندا دبن في شرط مرجن كونها دولتا تركيا تيدان جيان نكر لي ام في بيجن ريبر ابو دبيجي غابا كو روجا يكمين ازبرم امرالي وجنكا حفته صاليه اوروبي بوتين هال بربي حياه ام چاره كي پیدا بكن اگر از کسی لپای و کمپلوی لپای و جنی تثبیت نکم کینه و شاغه کمپلو جنای ناز کرنه اول کسی کو ریبر آپو گرتن یکو ریبر آپو برنور یکو تجرید لسر ریبر آپو دکن یکو حتانها ناهلن پرزگریکا پرچاره سر ببی اول جبروی یعنی اول دن حمی زاگونن ما في مروبا يانجي حر وارده بكار انينا ما في مروبا دروا كمازنا ذكرين في بيجي مجبركو لبرچاوايا كو قانونين كو عوداتينن نكارن بپاريزن جهنا كارا چه دبي جهنا كارا چه نابي وچاغي قانوني وانجي كيفينه نه مثلا ما في مروبايا عالیه کو ابا 3 سال بیتر دبن تجدید هری گراندا به گمان کسایتی کو آشتی خوازا کسایتی کو دخوازه پرسگری که برین آشتی چاره سر بکه دخوازه گلان نزیکی هفته بکه و ما فی مروبا هیر بیتر بپارزه اب به دور پیشتی تی جزا کرن به تجدید تی جزا کرن به همی پیکانین لدیجی مروباتی تی جزا کرن اجبر ویجی دبیجم عینی اون یک ریبر افوانین ویدری عینی اون یک لپای به تجدید ویجی بر بريس خبات بكرتاسيش خدم ما بر بداويه فدچه بكرتاسي خلكين اوروبا بارتيان لاوروبا كردستانيين لاوروبا ودوستين وان دي ايرو دي چه پیامه ددن بكرتاسي گله اوروبا و دوستین یعنی گله کرد لاوروبا و دوستین گله کرد لاوروبا به گمان جدسپیکا به چالاکیه و لسلنگانا و به تایبتی جی اوا زیده مهکی گله ما دست في يعني جونا روجا ايرو خباتك بهم بد ماشيني حمي باجارن اوروبا دا چالاكين
چالاکیên protestayî hene meşên dirêj hene dostên gelê Kurd divan meşa de ciyê xwe digirin mesajên ku tên danê hemî vê pêvan pêkanîna vê tejrîdê şermezar dikin û hemî jî bi hemfikirin ku rêber apo kesayetê ku dikare pêşa azadiyê pêşa li çareseriyê pêşiya li hevkirinê bêtir vekê ew kesê kesayetê ku layiqa ku azad bê ji ber wê jî di Ewropa'da ciyên ku beryar lê hatiye standin ku rêber apo dîl werê girtin di Ewropa'da îro xebateke bê hempetê meşandin bi hevdehê mehê jî li Kolinê li Almanya meşa herî mezin ku ji hemî devera Kurdên Kurd û dostên xwe wê biherikin û bi sed hezaran wê bêjin naji tejrîdê ra naji neçareserkirina pirsgirêka Kurd ra bi dengê xwe hemî wê yek deng bin li hemberî van çewsandina li hemberî van pêkanînê li ser Rojava li ser Başûrê Kurdistanê Şengalê ev hemî yek çarçovê de tên nirxandin û gelê me bêguman ne tenê 25 yani 15 mehê wê biqedê wê li ser lingabê heta ku armancê ku dane pêşiya xwe tejrîd werê seknandin çareserkirina pirsgirêka Kurd werê çareserkirin girtiyên zindana azad bibin ev hemî xwestekên gelê Kurd û dostên gelê Kurdin ev çalakî û wê bi hemî hêza xwe berdewam bikin belkî hevdehê mehê qûnaxeke yan jî îro li Rojava çalakiyê ku çê dibin qûnaxek bê lê ev qûnaxên azadîxwaz wê berdewam bikin heta ku gelê me bigihê armancên xwe û em bi gelê xwe bawerin bi dostê gelê xwe bawerin û bi hêza xwe jî bawerin çi qasî bi ser me de werin hev qasî em ê xurt bibin ew dayîka ku digot em dikarin bê nan û bê av jiyan bikin lê bê rûmet em nikarin jiyan bikin evin gelê ku rêber apo pêk aniye evin gelê ku rêber apo ava kiriye kesayetên ku ava kirine kes nikarin hemberê van îradeya van destê xwe deyne ser wê azadî werê em behwerin û bêguman hîn xebat lazima hîn rêxistinbûn lazima hîn jî tevger lazima hîn bêtir dîplomasî lazima em duî warî de hemî Kurd yan jî rêxistin bi taybetî di hemî wara de karê xwe dikin ku pêşiya çareseriyekê vekirin ji ber yekî ji armancên wê tejrîde rakirina tejrîde ya din jî çareserkirina pirsgirêka Kurd de bêguman rê dîplomasî gelekî giringin û niha kar û xebateke bi vî rengî gelekî xurt û birêk û pêk tê meşandin. Belê baş careke din em ê vegerin bamêvana xwe ya li stûdyo birêz Şîraz ger em behsa rola jin bikin taybet jinên herêmê ku bi saya fikir û felsefeya rêber apo weke medîd çawa jinên qamişlo diaxivin û dibêjin em ê li ser piyabin heyam rêberê xwe azad bikin gelo çi sermilê jinên herêmê û jinên cîhanê bi giştî dikeve da got rêber apo were azadkirin û tejrîda li dijî rêber apo bidawî be. Yani dema ku şoreşa jin hata afrandin li Rojavayê Kurdistanê bi rastî ew hêza jin bêtir jî hîn hat xurtkirin û bê birûla xwe jî dikarî bilîsta jî û dîş cihên biryarên yani her tim em dibêjin di qadên siyasî da yan jî di navendên biryaran de jin nînê lê ema di saya vê şoreşê de û di saya destkeftîniyê ku hatine destxistin û bi îlankirina proja rêveberiya xwe ser jinê dikarî ev tişt derbas bikira yani dikarî di cihên biryarê da bijî û di rêvebertiyê da û rolekî sereke di hemû aliyan da aliyên civakê da bide lêstandin ji ber vê jî îro jin bi berpirsiyartiyeke pir mezin dibe ku hîn zêdetir em nêz bibin jî asta tekuşîna xwe hîn zêdetir bikin berxwedana me dibe ku her tim zindî be yani bi rastî jî berxwedana ê ku di heger em bêbin di dîrûka va şoreşa hem tevgera azadiyê hem berxwedaniya yê ku li serên Çiyayê Kurdistanê yê ku tên kirin hem berxwedaniya mezin ê ku niha rêber apo di zîndana Emiraliyê da di dê
مشاندن هم برخدانین ده همو قادن یکو دبیگو ام هبن تین مشاندن جی براستی جی هین به برخدانیا و به تیر کرن و او جی هین به بلند کرن جی برخدانیا یکو هزا خو ام ج برخدانوان زندانا ام دگرن و هر تم ام نودکن جی و زندی دکن هین زدتر کو ام ارکی خراب بن برولن خو ام لسر اصرار بن گوچوا ام ده هر دور کی دا دبیگو هین ام هبنجی بخورد کرنا تیکلیان برفره کرنا فکر فلسفه بر آپو ده هرمی دا دبیگو به چه کرن به کمخابات یگو بیل دار خستن ذات چالاکین ما هرتم بردوامه وک کنگرستار هرتم کارو خابات ما لسر اساس برادیگما نتاو دموکراتیک لسر اساس بلافکرنا فلسفه ریبر آپو و هرتم جی جبو آزادی ریبر آپو یا فیزیکی هرتم چالاکین ما و خابات ما بردوامن دبیکو هین زیدتر یعنی امکاربن هین زیدتر اف کمپلو زلالیه وی به تمامی هین بدن فهم کرن و بدن روشکاندن چاوا پیکان اف جی برین کو ام چاوا بخواب هر جنه کی گینن و درین پرورده را بگو به چه کرن جی اف تشتکی دبیکو هبه هم درین هف دیتنان ده دبیکو بجنن دیتران جی اجبرکو کامپلو لسر ریبر آپو براستی جی کامپلو اکل لسر آزادیا جن جی اموسا جی وکی جن دنرخینن جبر ویجی دما کو اف کمپانیا جبو آزادیا ریبراپو یا فیزیکی برفره بی جبر چیه جبر کو باوریا وان انسانان وان جنان به فلسفه ریبراپو غنجی و خطینینه کو حیانی کو ام جروشا ایگو سیستم داگر کردو خازن و سیستم دولت نتو دو خازن هر تم جن تیدا جیان بکه تیدا بمینی آنجا ام بوی جوی روشه در کونجی و نموذج يعني دسكفتين ما د روجافاي كردستان دا برسوا وان تشتان بيجي جبو وان جي باوريه كهين زده ترچيبي گوچاوا شورشا جن دكاري لوي دري گاون مزن باويتا دكاري باندورا خو لدردوري خو بكرا پشگيريه كي پر مزن ج سرلدانا شورشا سرلدانا روجالات را بدا چيكرن جحمو جنن يكو هگر گوراستي ايشه و اشكنجه و قركني گوبه هلوستا يعني جنان لباكور وجلاتي سوريا لجافاي كردستان ديارجي وتجربين ما جبونا وانجي قلكي جرينجا سوداجي جي دقرن اجبر فيجي انيكي جن بي افاكرن يعني وكان بحثي دكن انه هم بدهندرده وهم جي لسر اسطا هرمي ام بيجن وهم جي لسر اسطا ناف دولتي دبيجو ام تشت بيك ورجي وقال لك خباط ما دوي ملي ضاجي انا وتشتينكو وكا دعوة يجو ام دشنجي حتى كو جهات على قدر بدوسيين يجو جنانجيتين هدف قرتنون ايدي دولة تركيا داغر كر جوابن بكرنا كي دربار جنان دا جيب هدف قرتنا وان دغري يعني حمو اليان ده جبونا جن كان به لسر خوابه ولسر بيابه وسري هلدي هرتم خباط مدوي مليدا هنا بله باشه لویدری امدیکیشن داویا برنامه خویا طایبت گلک سپاس جبو میوان ماج اوروپا بریس خبات شاکر اندام انجمنا گشتیا پیدل اوروپا بریا سکایبی بشداری و برنامه بون گلک سپاس جبو تفلیبوناوا باش بوجي گلک سپاس بله گلک سپاس بریز شیراز همو اندام کوردیناسیون کنگراستار تل استودیو و برنامه طایبت بمر آماده بو گلک سپاس بو بشداریاته سپاس بو وجی بله تماشاوان روجافا تیوی لویدری امدیکیشن داویا برنامه خویا طایبت حیات مکدن هن بین ناوا خیر و خوشیده